none ko aribo bavyiyemeje ubwo niba bakubiswe baraza kurira ko babwiwe kera ko busa ngo bave muri ino bikorwa zabo buzo kwigira karakagiye bakanga ubwo warenganya Hezbollah ukarenganya Iran uravuze ngo oya ndi kuvuga Isiraheli igihugu cyakomeje kurega gatuza gukirakangana na Hezbollah bazi neza kitega inkunga na Iran kandi bazi ko kurebana ikinyori na Iran none akaga gakomeje kubazira ku buryo budasanzwe Hezbollah ngo koco piku ibice byinshi byose abantu bari mu bwuba nyamara ibaye byarangiraga aho ngaho gutyo gusa Iran iti olingate niba mukomeje kurenga imirongo itukura mukagaba ibitero kuri Libani yewe Netanyahu yewe Israel Katsi namwe bayobozi b'ingabo za gisirikare muri Isiraheli murumve neza mugiye kubura nirimbuka rikomeye mugiye guhura n'urugamba rutigeze rubaho mugiye kubona neza icyaba Peresi turi cyo mugiye kubona ko twavuze ko akarere kazatekana mubyemeye cyangwa se mutabyemeye si mwebwe mugiye nibigomba kuba Isiraheli muyisengera ya nyuma kuko biratangaje cyangwa se biratunguranye cyane ivyo Iran iteguje kino gihugu cya Isiraheli ndetse Leta zimwe za Amerika ubwazo zayibona zikumirwa Trump ati you are fucking dead uri umupfuri kwigendera yewe Netanyahu ushaka wareka ibikorwa zawe urimo gukora kuko nago zorose hafi cyambu cy'abarabu harashwe ibisasu biremereye ni mu gihe Iran yabyukije izindi mbaraga zikomeye Alemandebe nayo ikabiri kurebwa cyane nk'agace gashobora kwibasirwa ariko muri iyi nzira hafi ya Iraq nayo ibisasu bikomeje kuharaswa nago zorose ibi ngibi bigaragaza neza cyane ko Iran iri mu bikorwa biremereye cyane byo gukurikirana buri umwe wese mu kigobe cya Peresi ndetse no mu nzira zigana muri kino kigobe cya Peresi ushaka kuza guhungabanya umutekano muri iyi nzira nta bizamugwa amahoro regeranire bitangaje mbere ngo nukabwiraga babandi batumva byandi bivuga ngo ari mu rupfu ntiyumva ihone Iran yabateguzaga kizaba korera nabi cyangwa se zabagira nabi niba bakomeje kuyataka ntibumve kuri ubu rero ngo niba batari kubona icyo Iran ishoboye barakibona mu masaha atara yakera kuko Iran iracyafite ikigomba gukora iracyakora mu mvuto bigaragaze icyanya cyo ishoboye nyuma Iran nyuma gutanga umuburo kuri Isiraheli Donald Trump nawe atanze umuburo gusa batuye mu gice cy'amajyaruguru ya Isiraheli basabwe gukiza amagara yabo bikiri mu maguru mashya kuko Iran ngizanye inkundura ndetse no kurimbura amagambo Donald Trump abwiye Netanyahu ibintu bigaragaza neza ko muri politike burya inshuti ushaka kwigira uyu munsi ejo gahinduka yo kukumena umutwe none ubu bitangiye kugenda gute hagati ya zimwe za Amerika na Isiraheli twe tuzi ko ari inshuti z'amagara nyamara amagambo Trump yatangaje yo gutuka Netanyahu yabatirijwe nayo kumubwira neza yuko bishimiye ko ashobora kuba agiye guhagarika urugamba ngarikaza kubatenguha ngaho none Leta zimwe za Amerika niba zitari kwemera ibyo Isiraheli irimo gukora Iran niba honda Amerika iratabara uti nta wakwanga umwana we niyo yaba ari ikigoryi wenda ubwo Leta zimwe za Amerika zaza gutabara Netanyahu nubwo Netanyahu yabakoze ibikorwa bitari bya kigabo nyuma Iran avuga ko yagabye ibitero simusiga kuri KOWETE Amerika yemeje igihombo gikomeye cyane kuri iki gitero gikomeye ku basirikari bayo muri KOWETE aho Iran yagabye igitero kandi ikabikora iri kwihimura kuri Leta zimwe za Amerika nayo ikomeje gukora ibikorwa biremereye cyane ku gihugu cya Iran aho Iran ivuga yuko ibikorwa rubushaturanye ku rwego rudasanzwe idashobora kwihanganira igomba kuzanira igisubizo cyanyacyo ndetse no kwihaniza gukomeye Iran iti ntago dushobora kuzihanganira ibitero nk'ibi ngibi ndaje nkubwira uko icyo gitero cyagenze n'igihombo cyavuye kuri Leta zimwe za Amerika UAE Leta zimwe z'Abarabu zo ntabwo zemera ibikorwa bya Leta ya Isiraheli mu karere bikomeje guhungabanya umutekano ndetse bikomeje kuburizamo ibikorwa z'iterambere ndetse ni no guhuza cyane cyane muri Libani aho UAE ivuga yuko hari aho Iran irimo kurengera mu gihe ibihugu byose byo mu kigobe cyasura sabwa hagati byumvaga kamora agomba kuboneka ngariko ibikorwa za Isiraheli ntawe bikugaragaza neza ko bifuza kugira ku mahoro reka nza byose mbikubwire impereye ruhande kamwe ku kandi kubiri kuvugwa dure ku mirongo y'imbere ku rugamba tugere kuri umuburu ukomeye ndetse nikomeje kwakavuye muri sazo bwa hagati jewe n'umungu akamanzi w'uruwande ngo ikaze ngo tugende ku musozo ikaze kuri mwese
maze nunyemerera unyemere duhera hanga. Ni ibikorwa biremereye Iran ikomeje gukorana n'igihugu cya leta ya Isiraheli, nacyo kikaba cyiteguye gukora ibindi, ariko byose bigatangizwa no kuba hari bamwe batemera amahoro, batemera gutekana, bemera ahubwo intambara. Ndavuga bibi n'ingabo ze Benjamin Netanyahu niba akomeje urugamba. Icyo Iran ivuga yuko ari igikorwa kitagomba kugenda kitabonewe igisubizo, kuko bigaragaza neza cyane ko bakomeje kuzamura ihangana mu karere ndetse ihangana rikomeye. Icyo Iran ivuga yuko kitazijya giturisha. Hezbollah afatanije nayo ikanga gucecekesha imbunda, iti turakomeza guhangana namwe. Minsi ishize Iran yatanze gasopo ikomeye cyane kuri leta ya Isiraheli ibabuza gukomeza guhangana na Liban, ndetse muri bukaka ibyo leta ya Iran yasabaga leta zimwe za Amerika kugira ngo amatata arangire muri Asia hagati n'umuriro muzongera ufungure, ari ugutanga ikitwa CCLF, guhagarika imirwano mu bice byose. Nako CCLF, permanent ceasefire, guhagarika imirwano za burundu no kutazongera kugarura ibitero bikomeye kuri Iran, atari kuri Iran gusa ahubwo n'abandi bose bo mu karere barimo Liban, Gaza ndetse na Yemen. Aho hose atagomba kuzongera kuraswa ibisasu, kuko ngo ntabizatuma Iran ireka gukomera ibikorwa byayo, iza guhana umwanzi utangije intambara. Muri make Iran ishaka kwigira boss, nako yarangije kuba boss muri kara karere. Ikosa rimwe ku gihugu kimwe Iran irahaguruka. Ntabwo zimba byumva. Reba ukuntu leta zimwe za Amerika zimeze, cyangwa se biguze muri watani. Nimba urashaka ku gihugu kimwe ibindi bigahaguruka. Rero hari ibihugu bya kuri bitanu burya Iran ikorana nabyo ku buryo byatatse nayo yakwataka. Bikubwire urikirije nkoyi, abandi bazunguza umutwe bati yego nodding. Igihugu cya mbere ni Palestina na Gaza, hari Hamas. Anga kuharasa nko kurasa ku kirenge cya Mokhsaba. Iki gihe nawe baje guhita bavuga ati turabarasa mu buryo buri direct cyangwa se indirect. Direct igihe Iran ivuga iti turanze mu guteza akaduruva mu karere bakabarasa ibisasu. Indirect uburyo bashobora guhita Hamas ibikoresho bya gisirikari bikaba ari byo bibakubita, agateri bya Hamas biturutse muri Iran nta kiguzi, just kubahonda. Kabiri, igihugu cya Yemen. Yemen ntabwo isanzwe igirana amakimbirane n'ibihugu bitandukanye, ariko ari umutwe witwa Abahuti. Uyu mutwe ikishinzwe ni iki? Ni ukugenzura umuhora cyangwa se inzira ya Al-Mandeb igeza mu kigo cya Aden, ndetse igatambutsa ikagera mu nzira ya Suez igera muri Isiraheli. Gukumira ubwato bwose bushobora kuzanira ibikoresho Isiraheli ndetse n'inyungu z'Abanyamerika n'Abanyaburayi muri kara karere mu gihe babangamiye Iran. Ubatake bakwatake. Ibikoresho bya Abahuti rimwe na rimwe bituruka muri Iran, nako si rimwe na rimwe, inshuro nyinshi muri iyi minsi bamaze kugaragaza ko bafite misile zidasanzwe, kandi nta ruganda rwazo bagaragaje, bivuze ko izo misile zaturutse muri Iran. Gatatu, ni igihugu burya cya Iraq. Burya Iraq nubwo wumva ko leta zimwe za Amerika zifite ibirindiro, leta ya Iran ifiteyo abasirikare benshi bitwa Islamic Resistance. Aba barwanyi nanone bafite izina rya Hezbollah bo muri Iraq, bafite uburyo bukomeye cyane bw'imikoranire na Iran, ndetse mwana bibonye mu minsi ishize ubwo bagabaga ibitero Baghdad, ubwo leta zimwe za Amerika zafite ibingabo zashaka gukoresha kujya zirasa mu bice bitandukanye. Indege yabo yizana ya KC 135 karaswa n'izi ngabo za Iraq cyangwa se Islamic Resistance zo muri Iraq zikorana na Iran. Aba kandi nanone bakaba bakomeje kujujubiza bikomeye ingabo za leta zimwe za Amerika. Sabo gusa burya igihugu cya Syria nacyo ntukakire kuriya ngo ugire ngo kirateka 100% nta basirikari ba Iran bariyo. Turabizi neza ko muri Syria ari agace kakomeje kuba ibikorwa biremereye kandi by'imirwano idasanzwe, ariko nayo hariyo resistance ya Iran cyangwa se abasirikare bakorana na Iran, nubwo n'ubundi hariyo abitwa abakurde babarizwa no muri Iraq bakorana na leta zimwe za Amerika. Nibwo hariyo n'abagundi bashobora guhangana n'ibi bihugu za leta zimwe za Amerika nk'iyo mitwe yindi. Hari ikindi gihugu kidakunze kuvugwa muri ayo matati inshuro nyinshi, gisa nkaho cyo kicecekeye kiturije, ariko ari partner n'igihugu cya Iran kandi kibazwe muri OTAN. Ubwo cyo nangije kuvuga siro ku cyumba Turukiya kwa bwana Recep Tayyip Erdogan. Abanga bakorana bya bugufi. Uribuka ko leta yazunzwe za Amerika n'Isiraheli bashatse guta mu gatego Taliki ngitangiye kurwana na leta ya Iran, ariko bakabwira bati wapi ntahadutega umutego ngo tuwugwemo, twe tuzarinda imipaka yacu uzatwataka tuzangana nawe, yako ntabwo tuzarwana na Iran. Byabaje leta zunze za Amerika kuri bazi ko mu burasirazuba bwa Gaza afiteyo umufatanyabikorwa wo muri OTAN uzabatabara, amera nk'aje unditse ubugoro yanga kubafasha, ati mukora ibyo mukora twe ntabwo duhari. None rizabaye
ubwo nibyo tugiyemo rero. Urugamba rukomeje kwisukira kuri Isiraheli, nibo ngo banyira bayazana barwo, niyo mpamvu bararushigishiye ngo bagomba no kurusoma. Hatangazwa iki? Nkuko amakuru atugeraho azemeza, imirwano bikomeye cyane, ijwi ryumvikanye ryahungabanije ituze mu majyaruguru ya Isiraheli. Imiryango myinshi hafi y'umupaka wa Libani yashyizwe mu kaga mu buryo butunguranye nyuma y'igihe gito. Iran itanze ubumburo ukomeye cyane ko hagomba kubaho ibikorwa biremereye nimba Isiraheli yanze guhagarika ibikorwa zayo by'intambara. Nkuko amakuru yatangajwe na RT News abivuga, ubutumwa bw'uburinzi bw'umutekano bwashyizweho mu turere twinshi two mu majyaruguru ya Isiraheli. Bw'ubwo butumwa mveza Sirens impuruza harimo agace ka Kiryat Shimona, Miskav Ame ndetse na Margalote. Ibi byatangajwe mu gihe akomeje kwiyongera cyane amagambo ajyanye n'intambara iri kwiyongera muri Libani, aho intambara ikomeje gutera ubwoba cyane. Ibyo byakurikiye cyane nyuma y'umuburo watanzwe na Iran mu itangazo yashyizwe ahagaragara n'ikigo cy'itangazamakuru cya leta ya Iran, byavugaga yuko batishimira ibikorwa bikuba by'intambara. Muri Iran batanze umuburo ukomeye cyane, basobanura neza cyane yuko hari ibikorwa bibi cyane bikorwa na Isiraheli bigiye kubazanira akaga gakomeye. Aho ngo majyaruguru ya Isiraheli babwira abaturage bati mujye muri menge. Ubwo yasubizaga ku itegeko rya Isiraheli ryo kwimura ingabo mu nkengero za Beirut mu majyepfo bakajya kurasayo, ndetse mu gace ka Dar umuyobozi w'ingabo yasabye abaturage mu majyaruguru ya Isiraheli gupakira ibintu byabo vana bwangu bakava mu ngo zabo ako kanya, kuko Isiraheli kiri gupanga gukora kizabonerwa igisubizo cyambaye. Wari umuburo ukomeye, ariko Isiraheli nayo ngo yabitewe n'umujinya. Uretse gato, Isiraheli imaze iminsi yaratangije igitero gikomeye cyane kuri Libani. Nge nawe tubizanye bashaka guhagarika Hezbollah, umutwe uvuga yuko utazigira wemera Isiraheli gufata uduce tw'amajyepfo ya Libani ngo Isiraheli twigarurire ko ibyo ngibyo bitazigira bikunda. Ariko aba Hezbollah bazanye indege tuzita imizimu, sibyo? Ni indege z'imizimu zajaga zigakubita abasirikare b'Isiraheli. Uburinzi bw'ikirere bwa Iron David String barimbuye pozisiyo nyinshi Hezbollah. Yego Isiraheli nayo yakoraga ibitero bikomeye cyane kuri Hezbollah mice bimwe na bimwe, ndetse ikagaragara ko n'abayobozi ba Hezbollah bishwe. Ahangaha ni igihombo gikomeye ku ruhande rwa Hezbollah, ariko tugereranije igihombo gikomeye cyane ntabwo cyabaye kuri Hezbollah, kuko Hezbollah ifite amatware ya Kishia, nubwo rimwe na rimwe bavuga ko ari abasuni, ariko ubundi ni abashia bwimbi mu mitima. Nabo kwica umuyobozi umwe nta kintu ubukoze, umeze nka wundi wagiye mu rutoki ugaca ikoma ry'urutoki ukavuga ngo urutoki rwose waririmbuye, mama nta kintu ubukoze. Abasirikari ba Hezbollah baricwa hakavuka abandi. Uko nkuko niko Hezbollah imeze nka Hamas, imeze nka Iran. Nubwo bicamwe abayobozi, kandi koko bikagaragara ko ari nk'igihombo, kuko figures abayobozi bafite ijambo rikomeye muri Hezbollah kubica bigaragara neza ko ari ikintu gikomeye wakoze. Ariko reka tuze turebe mu bikoresho bya nyabyo. Isiraheli zikarimbura ikoresha ibitero byo mu kirere, ibigo bitandukanye cyangwa se imijyi itandukanye avuga ko ikorerwamo n'ingabo za Hezbollah, ariho bazamura za drone ndetse na za rocket. Bamaze kurimbura imijyi myinshi mu majyepfo ya Libani n'igice cy'uburengerazuba yo na Beirut bwa murwa mukuru. Aho ngaho ni igihombo gikomeye twacyemeranyaho. Ariko reka tubare neza ko inyubako imwe Hezbollah iba yarubakishije wenda miliyoni 20 z'amadolari, sibyo? Hanyuma Hezbollah ikohereza FPV igura 7,000 by'amadolari, FPV drone ikazi karimbura Iron Dome igura hafi miliyoni 140 z'amadolari zimwe za Amerika. What? Icyo gihombo racyumva bitari rimwe bitari kabiri. Bakaza bakarimbura Merkava tank imwe muri za tank cyangwa ibifaru bigezweho cyane kandi bihenze mu gihugu cya Isiraheli. Bakaza bakarimbura pozisiyo irimo nanone imodoka za gisirikare za Isiraheli. Tutibage bwa burinzi bw'ikirere bwa hafi ya Galilea barimbuye barirwa amadolari miliyoni 100. Ubwo nirinze kuvuga abasirikare bamaze gupfirayo. Bamwe Isiraheli hisha, kuko Isiraheli ngo kutangaza amakuru y'urupfu ku basirikare benshi kiba ari igisebo, n'amategeko yabo ya Kiyahudi ntago abyemera. Burya amategeko mubona mu bisirikare byinshi ku isi yuko abasirikare batakaje ubuzima ari benshi ku mirongo y'imbere ku rugamba. Tuvuge nimba hari batayo y'abasirikare 600 hakaraswamo 300, muzumva batangaje abasirikare 3 nabo badakaze kujya be guca igikuba imitima y'abasivili. Abumva yo makuru na amatware cyangwa se ni imyumvire ituruka mu Isiraheli, ari cyo mwumva mu bisirikare byinshi. Ahari Isiraheli abasirikare maze gutakaza ni benshi, anubwita batangaza Hezbollah irabivuga. Ubwo noneho isi imaze kubona uyu mujinya iterwa na Hezbollah, no yavuze ati tugiye kwataka le Beirut tuyirigumure tuyikumbanye tuvaneho. Iran iti okay, go to do it.
mugende mubikore, ariko inama twagira abaturage batuye mu majyaruguru ya Isiraheli nimba muzi ubwengesha mwakigendeye ko ugiye kuza kubakomerana, ariko ibisasu bitanu n'ibindi bituruka kuri Hezbollah biza kwisuka kuri Isiraheli mu majyaruguru ya Isiraheli. Manga ikeruka ikomeje kuba nyuma yuko nanone drone za Hezbollah zagabwe mu gice cya Kiryat Shmona bagakubita kuri position ya gisirikari ya Isiraheli, ayo position bahise bayirimbura burundu. Reka ibyo mbivuyeho gato ndabigaruka mu kanya gato ndi kuvuga amagambo ya Donald Trump yatangaje avuga kuri uyu ngabo bibi nk'uko ibikorwa ngo by'ubunyamaswa, ibikorwa by'ubwenge buke, agaba igitero kuri bano bagabo ba Leban. Uri kugitegeza neza. UKMTO itangaza amakuru y'ibijyanye n'ibera mu mazi hafi ikigobe cy'Abarabu hagabwa igitero kidasanzwe ndetse gitera ubwoba bukomeye ibigiye kubera muri kara karere, bikavuga yuko ibyo byose byabaye ku bufatanye na Iran kugira igitero kigabwe kuri iki kigo giparikwaho amato y'ubucuruzi. Ikigo gishinzwe amato y'ubucuruzi cy'Ubwongereza cyatanze umuburo wihutirwa nyuma y'uko ubwato bw'ubucuruzi bw'imizigo bugonzwe n'igisasu batahise bamenyekana neza aho cyaturutse mu nyanja rwagati mu kigobe cy'inyanja hafi y'uguza Abarabu. Dukurikije amakuru yemewe, ubwo bwato bwari burimo kugenda mu mwazi muri metero bijya kuri 40 cyangwa se 44 mu majyepfo y'Iburasirazuba bw'umujyi ukomeye wa Makasel wo muri Iraq. Ubwo igitero cyabaga bivugwa ko icyo gitero cyagonze neza ku ruhande rw'ubwato, gitera iturika rikomeye ryanyeganyeje ubwato bwose, maze gihita gitira nanone ingabo zo mu mazi zo mu karere kuba maso ngo baze bahangane n'iki gitero, barinazimye inkongi kuri uno bwato bwarimo gufatwa n'inkongi nyuma y'icyo gitero, ariko bari ni standby guhita bahangana n'ibitero byinshi cyangwa se indi misile nyinshi guhita ziza zisuka kuri ako gace. Nubwo ikigo gishinzwe umutekano mu Bwongereza cyafashe iki gikorwa nk'igitero cy'iterabwoba, abayobozi bibanze bahise bihutira gutanga inkuru itandukanye cyane. Itangazamakuru ryo muri Iraq ryahise rimenya ko ubwato ari ubwa Panama bwanditseho MSC Seria V, bivuga ko impanuka yabereye hafi y'ubwo bwato mu mazi nyuma gato y'uko ubwato burangije gupakurura imizigo yabwo ikasara. Bivuze yuko ubwato bwa Panama urumva ko ufite ubuhuriye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, sibyo? Ari nacyo gishobora gutera impungenge zikomeye kubera ko impera y'amajyaruguru y'ikigobe ikomeje kwibasirwa n'ibisasu byangiza amato y'ibirombe byo mu mazi n'ibitero by'indege zitagira pilote. Amato y'ubucuruzi arimo guhangana n'agace kadakoreshwa cyane mu kibuga cy'intambara, aho amakosa ya tekinike akunze gukorerwa mu guhisha ibitero bya misile mu ibanga. Itandukaniro riri hagati y'impanuka y'inganda n'ikorwa ry'igitero nuko iturika riba ritandukanye. Yari impanuka isanzwe iragaragara, yari igitero kiragaragara. Ibyo byose bikomeje kugaragaza impinduka ku bijyanye n'imicungire. Kano gace nubwo karashweho, amakuru aremeza yuko ashobora kuzana impinduka ziremereye. Mbere yaho ikimine cyo mu mazi gikekwa kuba kiri mu mazi cyagaragaye mu mazi ya Oman, nanone ubwato buhabwa umuburo kwirinda kunyura muri icyo gice. Bivuga ko Iran yagiye itega ibico cyangwa se itega izamine kugira ngo ikumire abasirikari, ikumire ubwato. Bivuga ko bwatuka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buza kwibasira Iran. Ari no mpamvu amato muri kara gace adafite umutekano, ntabwo ari free to pass. Keretse gusa Iran ibabwiye aho bagomba kunyura imetero na santimetero aho bagomba gupasiriza kugira badahura n'uva gusenya. Ibi bigaragaza neza cyane uburyo Iran yatatse kano karere ndetse n'uburyo ikomeje gukurikirana. Buretse muri Kowete hari urugamba rwahabereye, nyihanganire ariko urugamba tuvuga rwabereye muri Kowete, aho Kowete yahawe isomo riremereye, ariko isomo ryagenewe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mbere tuza kuri no somo ryahawe Israel, sibyo? Urabyemeye ntiwabyangariga buri inshuti nziza. Reka tubihereho kugira ngo twumve neza urujyano rw'aya makuru ndetse impamvu biteye inkeke mu karere no ku isi yose muri rusange. Nyuma y'amasaha make gusa Amerika ikabye ibitero muri Iran, amakuru atanga umuburo yavugijwe muri Kuwait cyangwa se inzogera z'umuburo izo twita sirens. Indangururamajwi z'ibitero n'indege zitagira abapilote zagaragaye mu kirere, ubwirinzi bw'ikirere burafungurwa ndetse havuka amakuru y'ibitero bya misile na drones byibasira igihugu cya Kuwait. Ibyo bikaba byarateye ubwoba ko hashobora kwiyongera ikindi gikorwa gikomeye cy'intambara muri ako karere. Ariko reka tuvuge bijyagenze gute. Igisubizo cya mbere cyemewe cya Amerika kuri ubu cyaturutse ku buyobozi bukuru bwa gisirikari bwo mu Burasirazuba. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na CENTCOM, bemeje ko ibisasu bibiri bya misile za Iran byatewe ku ngabo z'Abanyamerika ziri muri Kuwait. Barabyemeye.
bati ku ijoro ryakeye tariki ku isaha saa 3 z'ijoro amasasu menshi yibasiriwe ku kigo cyacu cyo muri Kuwait. Nk'uko CENTCOM ibitangaza, ibisasu byafashwe mbere gato ngo y'isaha ya saa 6 z'ijoro ku isaha yo mu burasirazuba bwo hagati. Ubuyobozi bwavuze ko ingabo za Amerika zatsinze neza iterabwoba ryazaga ryihuta kandi ko nta mukozi w'umunyamerika wakomeretse buretse gato. Na Amerika ivuga ko ibisasu byose byarasuye mu kirere. Gusa abatuye muri Kuwait nimbura iyo nabo byandike muri comment bumvisha iturika ritera ryo mu kirere ryo ku butaka. Ayo bisasu byaje inyungikano ari bibiri, kimwe gigatukira mu kirere ikindi ku butaka ndetse n'ubwokotsi runini rukagaragara mu kirere, ariko Iran ivuga ko yahamije bikomeye cyane ikigo cya gisirikare cyo muri Kuwait ikicamwe abasirikari batari bake ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika mu gusohora itangazo binyuze muri CENTCOM ivuga yuko nta musirikare wa Amerika wasize ubuzima nta cyangirijwe bitewe nuko ngo ibisasu byamanuriwe mu kirere bite byagira icyo bigeraho neza. Contradiction, amakuru ateye kwibaza byinshi. CENTCOM yongeye ko ikomeje kuba maso kandi kizakomeza kurinda ingabo za Amerika icyo yisi gitero cya Iran mu gihe ikigikira ibikorwa byo guhagarika intambara ngo birimo kuba muri kino gihe. Muri make mbere yaho ikigo cy'itangazamakuru cya leta ya Kuwait QNA cyatangaje ko ingabo z'igihugu zirinda ikirere zirimo gukumira ibitero za misile na drone mu gihe imburi zo mu buro zavuzwaga hirya no hino mu gihugu. Ikigo cyavuze ko inzego z'umutekano zirimo gusubiza mu buryo bugaragara ibibazo biri kuba zihindura icyari gihagaze nabi mu mirwano yo mu karere ndetse babigira imyiteguro y'umutekano utameze neza, nyine basa nk'abitegura urugamba nimba Iran batatse babiteguye. Ibitero bikekwa ko ari ibyo Iran yarimo kwihimuraho bitewe n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagabye igitero yemeye ko cyagabwe kuri Iran mu mpera z'icyumweru gishize. Mu itangazo ryatanzwe umuyobozi bukuru bwa Amerika bwavuze ko ingabo za Amerika koko zagabye igitero ku bikoresho bya radar bya Iran n'ahantu hashinzwe indege zigera abapilote hafi ya Guruki muri Iran no mu gace ka Kash Island cyose ikirwa cya Kash. Nk'uko CENTCOM bitangaza, iki gikorwa kibanze ku nyubako zifitanye isano n'ibikorwa by'indege zitagira pilot byari biteje akaga ingabo za Amerika n'inyungu zazo muri ako karere. Bagomba kurimbura ibyo bikorwa za Iran bihagurukiraho indege zitagira pilot biteje inyeke Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma bakumva yuko batekanye. Ubwo icyo gihe bakaba batangiza none igitero gikomeye kurimbura ibyo biko cyangwa se kuri ikorwa zabo bazi ko nta bwoba baza guterwa na Iran. Ngiki cyakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mama muze mutabare Isiraheli mbibabwiye bitari bibi cyane cyangwa se bitari bizakomera kuko Iran ikivuze iragikora. Nge nawe ntitubiziranyeho ndetse na Trump yabibonye ati Netanyahu uri umupfu wigendera. Uti gute? Vuga ko Donald Trump wari ufite ubutwari bukomeye cyane bahanganye na Benjamin Netanyahu amuburira ku gitero icyo aricyo cyose bashobora kugaba kuri Beirut. Amakuru avuga ko Trump yanenze Netanyahu ubwo yavuganaga cyane nawe kuri telefone, akavuga nanone ku muburo Iran yatanze ku bitero bya Beirut, akamubwira ko Beirut ari umurongo utukura. Nibyo Tehran yasabye abaturage bo mu majyaruguru ya Isiraheli kwimuka mu gihe amakimbirane hagati ya Isiraheli ndetse na Iran akomeje kandi no mu gihe Trump na Netanyahu batameranye neza. Muri make bisanga bivuga ko Trump yaburiye Netanyahu ko ibikorwa bya Isiraheli muri Liban birimo gukazura kari bw'amahanga ndetse no kuzana akaga gakomeye. Ubwo Trump yasabaga ko habaho kwifata, Netanyahu yahize ko hagira igikorwa kinini muri Liban kiba ahubwo kugira ngo berekane ko Isiraheli ngara abagabo apana kugenda kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Anya nubwo Trump yasabaga ko habaho kwifata, Iran yongeye gutanga umuburo ugamije kurwanya Isiraheli. Uyu muburo wahawe abaturage bo mu majyaruguru ya Isiraheli ubwo impungenge zakomezaga kwiyongera ku bijyanye n'izamuka ry'ubugizi bwa nabi mu karere. Ibiro bikuru za Qatam Arabia muri Iran byaburiye abisiraheli kuva mu turere two mu majyaruguru niba Beirut yibasiwe n'ibitero bya Isiraheli ku yindi nshuro. Ali Abdullahi, umwe mu bayobozi bakomeye cyane bo muri Iran, amagambo yatangaje avuga kuri ino bikorwa za Isiraheli mu majyaruguru muri Beirut byakoze nakaga gakomeye. Ati bitewe nuko Isiraheli ikomeje kutubahiriza itegeko ryo guhagarika imirwano, niba iki kibazo gishyizwe mu bikorwa, turaburira abaturage bo mu turere two mu majyaruguru ya Isiraheli n'imiturire ya gisirikare muri Isiraheli kuva muri ako gace, niyo badashaka kubagirirwa nabi cyangwa se bashaka kubagirirwa nabi bagende bave muri ako gace. Niko uyu musirikari
mukuru mu ngabo za Iran yatangarije igisirikari cya Isiraheli n'abaturage ba Isiraheli ngo niba bashaka gutuza, bashaka amahoro, badashaka guhura n'isanganya, bigendere bave muri ako gace. Uyu muburo watanzwe nyuma y'uko abategetsi ba Isiraheli bateye ubwoba ko bazagira nabi Beirut n'inkengero zayo zo mu majyepfo. Iran yaburiye ko kwagura ibikorwa za Isiraheli muri Liban bishobora guteza amakimbirane akomeye cyane, kubirazana akaga gakomeye. Nta kwihagararaho kuraza kubaho. Tehran iraza kubahiriza ihame ryayo ryo gutabara bene wabo babashira. Amakuru avuga ko Trump na Netanyahu nabo bagiranye ikiganiro gikomeye cyane kuri telefone ubwo ikibazo cya Liban cyakomezaga kwiyongera. Trump yasabye ko habaho kwifata, amenyesha ko imyigaragambyo kuri Beirut ishobora kwangiza ibikorwa bya diplomasi byari bikomeje. Donald Trump mu kubwira Netanyahu yamubwiye amagambo akurikira ati: nagiranye ikiganiro na Bibi Netanyahu uyu munsi, musaba kutajya mu gitero gikomeye cya Beirut muri Liban. Ati yahinduye ingabo ze. Urakoze Bibi, nagiranye ikiganiro n'abahagarariye abayobozi ba Hezbollah nabo. Ati kandi bemeranije guhagarika kurasa kuri Isiraheli n'abasirikari bayo mu buryo nk'ubwo Isiraheli yemeye guhagarika kurasa kuri bo. Trump asa n'utangaza neza ko nyuma y'ikiganiro yagiranye na Bibi yahinduye igikorwa cye cyo kurasa kuri iki gihugu cya Liban muri Beirut, ndetse ko bisa nk'abari gutanga icyizere. Ateka turebe igihe ibyo bizamara, twizere ko bizaba igiteka ryose. Muri make mu Rwanda ugiye kurangira by'iteka ryose, ntangana rigiye gukomeza hagati ya Isiraheli ndetse na Hezbollah, byatuma Iran nayo yinjira muri iyi ntambara kuko byahita bizana akaga gakomeye Isiraheli. Trump warabizi. Nk'uko Axios yo ibivuga, ibiganiro byatangiye gushyuha ubwo abayobozi bombi bashyamiranaga ku bijyanye n'uburyo Isiraheli yakora ibitero muri Liban. Axios yatangaje ko Trump yanenze cyane Netanyahu kandi akamushinja ko yakoze uburangare mu gihe cy'ihangana rikomeye. Ati bari gukora ibikorwa bitari byo. Axios dore ibyo yatangaje bwana Trump yabwiye Netanyahu. Yagize ati: urasaze cyane, iyo bitaba ari jewe wari kuri muri gereza, ndi kubika ikibuno cyawe. Fucking Anish niko yanditse. Ati ubwo n'ubusazi bukomeye, ubu abantu bose barakwanga. Kubwira Netanyahu, abantu bose barakwanga, barimo no kwanga Isiraheli kubera ibingibi. Bwana Trump abwira yuko iki gikorwa Netanyahu arimo gukora, cyose cyaka gukora kuri Liban, ari igikorwa gishobora gutuma isi yose yagurukira Isiraheli, ndetse Iran yo ubwayo ishobora guhita ikora ibikorwa bitigeze bitekerezwa. Amakuru akomeza avuga ko Trump yagize uruhare mu gukumira igitero cya Isiraheli cyagabwa kuri Beirut. Nyuma Trump yavuze ko Isiraheli na Hezbollah bumvikanye guhagarika kurasana no kugabanya umwuka mubi, ariko kongera kurasana byahise bitera gushidikanya ku gihe amasano yo guhagarika imirwano ashobora kumara. Umva, Netanyahu yahise ahakana, avuga ko ataraza guhagarika umututu w'imbunda. Netanyahu yavuze ko yasobanuriye Trump neza ko Isiraheli izagaba igitero kuri Beirut niba Hezbollah ikomeje gukora ibitero byayo. Ari kwababaza, Hezbollah imeze nk'urusindano ku manuzi. Ati tuzakubita tutababarira. Minisitiri w'intebe wa Isiraheli yongeyeho ko ibikorwa za gisirikare mu majyepfo ya Liban bizagenda nk'uko zari biteganyijwe. Netanyahu yagize ati: navuganye na Trump nimugoroba mubwira ko Hezbollah nidahagarika kurasa ku miji yacu n'abaturage bacu, Isiraheli izagaba ibitero by'iterabwoba i Beirut. Uyu mwanya wacu ntuhinduka. Hagati aho ingabo za IDF zizakomeza gukora nk'uko zari biteganijwe mu majyepfo ya Liban. Urumvikana ko amagambo ya Netanyahu adatanga icyizere. Mbere yawo Isiraheli yategetse ibitero ku bitero cyangwa ku bikorwa byo kunkengero z'amajyepfo ya Beirut mu rwego rwo gusubiza ibitero za Hezbollah byaje kubaga bitababarira abanya-Isiraheli. Ibi rero bise bituma Iran ivuga iti okay, ubwo muduhamagaye turitabye. IRGC yaburiye ko igikorwa icyo cyose cya Isiraheli cyo kwambuka icyo Iran ifata nk'umurongo utukura muri Liban kiraza gutuma intambara yeru iba hagati ya Iraq na Isiraheli. Iran yanaburiye ko kwiyongera kw'ingabo za Isiraheli muri Liban bishobora gutuma habaho ifungurwa ry'imitwe mishya mu karere, bigatuma intambara yongera cyane. Iran yagaragaje ko iterambere muri Liban ifite isano rya hafi n'ingamba zayo zagutse z'umutekano mu karere ndetse n'inyungu z'uwitwa ishami ry'ubudahangarwa bwawo.
ko muri ivyo ngibyo baraza gukora ishoka byose bagahatana na Isiraheli. Ariko icyakanze Isiraheli ni drone za Hezbollah zagaragaje ubudasa. Drone zidasanzwe zerekanye yuko zifite ibikorwa cyangwa zakora ibikorwa biremereye byazanira igihombo gikomeye Isiraheli. Izi drone kandi zakomeje guhombya kuko Isiraheli irahomba ku buryo budasanzwe. Ibyo ngiye kugaragara neza cyane yuko hatagize igikorwa ngo Isiraheli ngo yirwaneho bazayiribata. Niyo mpamvu Isiraheli yavuze iti turaza kurimbura muri Libani, muri Beirut, bura duhita dukanga Hezbollah ihagarikwe. Mama none Iran ni aho guhise haguruka iki igitero. Hanyuma tujye muri UAE. UAE yo iranenga cyane, iranenga ku buryo bukomeye Isiraheli, kuko bagaragaza neza cyane ko umusigiti wa Al-Aqsa urimo kubangamirwa n'ibikorwa bitandukanye byose birimo gutera umutekano muke mu karere Isiraheli kubigiramo uruhare. Iran yaba iri kubona ingaruka za diplomasi nk'uko yari imaze igihe kinini yiteze, mu gihe UAE yamaganye ku mugaragaro ibikorwa bya Isiraheli kuri Al-Aqsa. Kugenda hafi barimo kureba niba ibyo kuzana akaga gakomeye uretse bwo hagati, igihe nta kindi gishobora kuba cyumvikana kurusha kuri Isiraheli, kubera ko imvururu zamaze kwiyongera mu karere. Kunenga kwa Emirates zunze ubumwe z'Abarabu byatesha impaka ku kuba Tehran ibona amahirwe yo kubyaza umusaruro amakimbirane ariko yongera hagati y'Isiraheli n'umufatanyabikorwa w'ingenzi ari we Mwarabu UAE udasize Leta zunze ubumwe za Amerika. Mu myaka myinshi Isiraheli na UAE byafatwaga nk'ikitegerezo cy'ubufatanye mu karere, buryo bamwe bavugaga ko UAE ndavuga Leta zunze ubumwe z'Abarabu ari muri umuna wa Isiraheli. Ariko impaka ziheruka zirimo gutuma ubufatanye busuzumwa bundi bushya. Isiraheli yakoze amakosa akomeye mu miterere yayo mu kwemerera ikibazo nka Al-Aqsa kweteza burakari bukomeye Abidabi, kandi ubwo ibibazo bya diplomasi byongera ikibazo gikomeye kitangiye kugaragara. Amacakubiri kuri Al-Aqsa ashobora gutuma habaho urwibutso rwa politiki Iran yagiye ishaka, bikagorana gukomeza ubumwe hagati y'ibihugu birwanya imbaraga za Iran mu karere. Ibihugu z'Abarabu byamaganye byimaze igitero cyagabwe ku nyubako ya Al-Aqsa cyakozwe n'abimukira ba Isiraheli. Biburira ko ibikorwa nk'ibyo bishobora guteza ikibazo gishya kizamuka ry'ubukungu mu karere mu bihe bisanzwe birangwa n'impinduka mu burasirazuba bwa hagati. Abidabi yavuze ko ukwinjira mu kigo cya Al-Aqsa ari ubushotoranyi, avuga ko ibikorwa bibera ahantu hera cyane mu idini ya Islam bishobora kongera gukaza umwuka mubi mu guteza imvururu mu karere kose. UAE yanahaye inshingano abayobozi ba Isiraheli zo gukumira ko ibintu bikomeza kwiyongera, isaba Isiraheli gufata ingamba zihuse zo guhagarika ibikorwa bishobora guhungabanya umutekano w'ahantu hatagatifu Al-Aqsa. Ni wa musigiti ubatse muri Isiraheli, ubatse kuri Yerusalemu. Urabizi ko Abayahudi bifuza kuri musigiti wa usenya, ubizi. Rero bagiye kukoreraho imyigaragambyo bashyikiwe n'abapolisi n'abasirikari. Ibi byarakaje cyane Abidabi, bati ibintu ntago bibaho. Ibi ngibi nicyo bita nyine haram, ari ibintu bikwiriye kuba ku musigiti. Burya nubwo ari abasuni ako Islamu nikiburira, nabo nyine ahantu hatagatifu habo kuhibasira mama bahita bahaguruka. Ibivugwa ko ibihugu zo mu karere bikomeje gushyigikira ko Yorodaniya icunga ahantu hatagatifu ha Yerusalemu. Ibihugu z'Abarabu bishyigikiye ingamba zo gukumira andi makimbirane akikije ikigo cya Al-Aqsa cyangwa se umusigiti wa Al-Aqsa. Muri iki gihe kandi UAE yongeye gushimangira ko igisubizo cy'ibihugu bibiri ari cyo nzira yonyine ifatika yo kugera ku ntego z'amahoro, ari kwemera ko Palestina y'igihugu cyigenga nk'uko Isiraheli nayo igihugu cyigenga. Abanyapalestina bakagira ubwenegihugu bwemewe ku ruhando mpuzamahanga, ndetse na Isiraheli ikagira ubwenegihugu bwemewe ku ruhando mpuzamahanga. Uvuze iryo jambo ko wemera ko Palestina iba igihugu cyigenga, umeze nk'uvuze ngo Satani najye mu ijuru ku Banyayisiraheli. N'ubu wari inshuti yabo magara uhita uhinduka umwanzi wabo. Uko niko bimereye rero UAE muri kino gihe. Iran ikabareba ikisekera iti okay, mutangire muhangane ibyo twavugaga birimo kuba. Ariko icyagaragaye Abayahudi baza kwinjira muri uyu musigiti byagaragaye ko ari igitero gikomeye cyane koko mu idini ya Islam, ari nabyo byagaragaje neza umujinya wa UAE, kavuga ko itari kubyihanganira ndetse ataraza kubyemera. Kitagiti undi muvuno w'intambara igo nyina gategeza amasaha imbere cyaduhakiye Mungu wa Kamanzi uruwande gubwe neza, amahoro imigisha n'amirwe kuri wowe. Shalom.